Ka sorkar jela ha kasiningkong kala penumna ba menta katayohi kan phano ek pisa ka balai hajar tengka sabaro kisamla puli ni kitu ki batrei ki bedang sakut menta sabar jela. Te kabaar hak bede bat ketuka jingar kabanga ngingi ong nakaliang jong sorkar ya kitu ki khun samla ki bapuli sabar ki don ki batrei haki kam private ki company private ki baper ki basa apo ki state ki baper jong kari India barokoi ya kani ka application ke jong ki ngilayo ban pediam bat kira balapha ya ka application ka register siapo ka labor department kelapoi sipau haja arspa prapun nyungut sipau haja arspa prapun nyungut hadu menagasni te ya kan ka application mentang idang proses wood ba ngin verify nang ba kanung don kanung bijing bekala bat hadin jong kata menta kata yo ngin pentikna ba ya kan ka pisah ka bengilakular ban ai ka one time assistance one time financial assistance kalong hapo jong kan ka tayo ni kwa begin transfer no ya ka pisah sya kini ke badai hok badyo ki badon sabar jong ka jela ka jogi bat kani ka jing le ka jogi na kaleng sorka kalong ndai ba om balai hajar tengka kalabiang ya kitu ki bapli ki basakut syaki jela ki bapera jong ke jela nai kani kalong kadak bat ka kubor nam ta jogi bangiru na kaliang ka sorka ki pait ba jong ke jela megala ndai tak kabaying pasen ka jogi nai na kaliang jong ki pait ba ka jela megala kumjuru na kaliang jong ka sorkar ngiya don rengkat lem baki wat lagi don syajingai na ka jela ka jogi nai ngi penpau bangi don rengkat lem baki batru ngi yakit bok kit ruyang baki ru kin ya syat kin ya klain batru bakin skau bahang ya ka bania trelang bani naman ngi na kle sorkar ni kerpat yaki bakin skau bahang ban nempat wan pai kloi salaka jong ke jaka salaka jong ke jelang namar bahadin mengilai yo ya katuka test hadin ba uni uknyan jingpang ulayo jaka bandrung aga jela ka jungi ka bangi kerpat ya kini ki khun samla ki senang bat kentai ki badon keleng jong kari India ka jungi bakin sengau bahaman ya trelang ban ngi sengau tu ya ka jing ka baki ya kendu hala ka jong ka jaka ka bagi sa den rei kum mga OMP kani ka dak ka banakaleng sorka ka le ban ay kani ka one time financial assistance ka longbei na kamta ban penpau baki pai ba jong be jela mi kala om dei shu tang ki kebe ki pa dei shu tang ki baying basen dei shu tang ki kur ki jai lei baro ni ya don bendalang hadu kabor sorka ban kitu ki bedon sabar jong be jela ka jomi kenthei bat sirang kabalai hagwe dei bat kenika katuga bangi ong bangin ai jingrap news pa tingka sitayo hadu benda kini ke application ni dan pediang bat hadu menen nilayo arla khatsan haja sanspa arpo kendai teli ki application arla khatsan haja sanspa arpo kendai teli kini ki application kiba nilayo bat nakine silat prapo hajar sanspa nyau posau teli namar hadin bala upload haga database namar babun deng kami RC laisit ka kerteng lani don ka babi kerteng itu ki belayo kau ki belayo jingarap naki department lani naki data naki department lani nakalian jongkai jongka dan namar ya kita ngin masuk ban consider kabangi consider tolong betik ya itu ki bomdon hapo ka jongka ki bomdon hapo jong ka to registered workers act bat ki bomdon ru ha ka tu ka list ya ki bayo ya ukhauroshon no balai tingka namar bata sorkar India kala sanction kerpang lai benai
nalor bagi yo utu balai dengka kin yo shu sasan kilo shikli na kabenta kabam don kamban CWE na kabenta lai benai te kata ka bahadu menta na kali bo department ki dan screen yakini menta nilap ko masilak prapo haja na ka alak khatsan haja silak prapo haja sanspa ni busau ka bagi screen den le kata kampat kun ngatrai lapo mengunu hadu la syai la ni resisgi ngin pendep yakini nadong sedong badadin mengila dep nadong sedong ngin supply ya akan dikepisah sya kituki beneficiaries ki badai hok panyo len baki account joki lan ki bank account joki parong nada kabede bat ketuka ki registered workers ketu ngila apply ngalaya tu ibi ngila apply lay hajar tengka na kamenta ketu lay tayo bat ketu kilaya yo na kamenta ketu lay tayo kabakun adu ka khat sautrik jong uli menai April nangka susu nakaliang ka agriculture katu kami om ka scheme joka PM Kisan Yojana la pelak pisah syaka akaun syoki berokoi hadu benne kalong sau hajar nrius pa kendai pu ar ngut ki beneficiaries sau hajar nrius pa kendai pu ar ngut ki beneficiary